Langphar constituency ke palo kludung ahawara long solar project ki biji po phuthak CM Tuliram Ronghang kapin khat pen MLA Dorsing Ronghang EM Amar Singh Tiso lapen kludung arada tumpen mai ke dupon. Labangso amai long kachi tongdun MLA Dorsing Ronghang EM Amar Singh Tiso Revenue Joint Secretary Mukul Kathar DFO Gogonat Rongpi ACF Harinat Ronghang Rong Asar lapen rong arada tum chitongdun pen mai RDP dun. Therepo nifai troxier ni volong komaji kludung po ahawara long solar project kibiji puamen pen longle chiri suri thongkep alongle ke en ponji puamen pen hadakedo kludung aradatum manghu prongajok Council KACCM Dr. Tuliram Ronghang nangkapin khata teng pen wangsi labangso chetan lapen MLA Dorsing Ronghang ke mamersing tiswatum kaningje ponateng kludung arat alongle nangki thiji aphanle solar kibiji kali lapen kludung le solar project kibiji kali kludung arat aphan pasung krungji kali lapen solar project kibiji adin ajaha katun ke longle apota joy joy pen klemadet bonsita lahai ke aliabe pusi lapen kludung aradatum kitame kludung ahavar along solar project ke bilong le pusi swarlo mate nimaria tum sitami ningkang samse chepaklang pon lapen jongsi solar project ki biji pulotangte kludung aradatum sodak pen chesong padoponji lapen radatum pachini donatengke jongsi solar project ki biji vek pulote nilitum kludung aradatum aphan nangpathi de thapusi than pachini pon news desk report TK news dat kludung awal lang kaijan awal mesin dong dat kludung lo pente pu lang kaijan nata kedai lo la pente la hai pu border ta kedai lo pini da solar project di pondi alam the rong solar tung penangan kecil ni ba kepuson pitong klem bondi ma sungun krungi ma joydun ke ma pulahai na tumta ningar lo kamatha du alam na tumta rong wangla rat ang nije dekang te memu choti pulam pen bini mei phapon mei jari pon men buke hai আজি সোলার প্রজেক্ট ইয়াত সংস্থাপন করা হব এই ক্লুডুং বুলি নহয় এই বিহাল লাংকাইজান আমার বর্ডারিং এলাকাত বা আমার ক্লুডুং আহে পাহে এইটো এলাকাত এটা সরকারের পৰা সোলার প্রজেক্ট এটা সংস্থাপন করার কারণে যে চিন্তা চর্চা কৰিছে কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ৰাইজৰ ফালৰ পৰা বহুত দিনৰ আগৰ পৰা বহভাগ কৰি থকা গাঁও ভুই বান্ধি বহভাগ কৰা কেদামতাং নিংকাহিনী নেওফ্ৰাং nilitum bahini si nangja si ilitum Karbianglong ahoy dui arlu ngitu pinangan homde nimi Bangladeshi amunit atuphan karplung akam da claim lo halaman so claim ro mahu nini ne nitom ne election do hutse halato the high court case dilo jinom high court pen thanga decision danon pipelang lasi itum state government Karbianglong Autonomous Council la pente central government lahai jelang frequency ahur si adoy hui thik lo poi phir sita ilitum da ahoy duilong dudam ren her joini khala so ahoy duita kachithi itum da pulo la itum ora tum pulo ora to ni tum pupe hai itum ko la ni tum pulo ora to ni tum pupe seta boundary abang ke
ঠিক kami pile mo election dui kami paduna ko niyom mason si bang high court case dimate high court ke men insai tong titik ke men claim ham da lasi karbiang mo aru ta itum ji claim bom mo karbiang mo aru ta towal karbiang mo aru ta ene pipi ba una kamane claim bom mo lasi Ajil ringklui lahai along li pugo akhali biver urudante itum ta kwansi klemu dima non laso akam ke kleman ta government is sivet state government or central government is sivet pen karbengo government is sivet Kusi laan army na pothai tu lanam a police na pothai tu si laan ta ekle muncho kali puludang de ilitum jat ekle mune bas aprang government SDC government da ilitum claim rapet lo congress government da ilitum claim tu long lo sonji government ke do nangli ki plungi nang lu tuba di kome nang tijok si solar biji tuhan le kamatha kali la thebe ta bangke mathano lando akhir tilang ke kipun ke bang ke la sotowar bang tadupo kipun ke bang uru bangke horong pongrepen dam tadupo la sodak kwan a kilometer do kedu uta la ke hisab bang enpo tela dagola age muluk lando lapuge son rong thipi pu hitabe bang hisap pi dai matho nane taramlo nane khuti sam dang ko lo bode lake na dubolong lige pon pu kali te bange entire map ora da pen lapuan border में नान bode ke kwad lepo itum kwan no beng degang po ako pu border na da आधा किलोमीटर के आपको दाम्बेला बॉर्डर में है आधा किलोमीटर होकर आपको लूट मिला बाला पुगली लो झाके फॉरेस्ट ना तो सबको लूट चजीमा बोला है मांग नॉन सर्वे का क्लेम बोम कच्चे चाका वो खेती बाती ना क्लेम पेन itu mah kiti bati nosto de dan po itu mah munit tum jir lu lo ke klem dan ke do katak sum sida dan po ni yo hai ka do ka matha si border protection abanji 1 number 2 number bangke kupia project bisi meji ma pulo CRP munit kem dong bidong meji ma aeroplane fil bidong meji ma bodo no bangke solar atunda banglo longle nang pegnon nitung nang domhan ke aningkan wang kejor kali lata kejor kali latum ben ningkan koi ningkan thoke ningkan plike agreement guripo oso agreement atengsi list si pichoti kejor kali alar latum domhan solar pan current production dopo thoda so production pen tebokrai rong pan akitoi pinai pitami tum ngai dun po ba rong sor rada tum general rada tum ke klemun na sakuri awar sai non technical mukhane ke orang mana pipunai pona to itum ne jikipon po hai sida non ithebe ta lama ke mane chiri pharo ini ke thom pota kuri mat ja taklem le bikok mane chiri suri asan pota kuri mat bikok ma de ho itu mah pan dadar juje keludungaran pandar juje council pandar juje aman nang di kitab nang di kifru re ulahai atu mah pan si sarkar to ge action mg nang tum pan si nang plungji pure ningkanin ko phang plungat ko nang tu pan si pene nangalang select do usande ho ningkan nangkan ni cheng ho jinang tu ko ke do ji gali on tu tengala ke do omuni posi towar na pipon tu po ring na pipon tu po high school ta bina college ta bina ko nam si kamatha tu
sila bangke malutung brong osor affected na ko bangke lang matha nang মই অসমীয়াত একটা দুইটা কথা কম সোলার প্রজেক্ট দিবলৈ কাৰণে ইয়াত মাটি চাইছে ইয়াৰ আগত আমি এই পুৰি থকা মাটি আপোনালোকে যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো মাটি গাঁও আপোনালোকে বান্ধিছে যিটো মাটি আপোনালোকে খেতি কৰিছে বাৰী কৰিছে সেইটো মাটি চৰকাৰে ল'বলৈ কাৰণে বিচৰা নাই আৰু আপোনালোকক কষ্ট দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এইটো ইচ্ছা নহয় কিন্তু ইয়াত খালী মাটি Haragat IMLA akehai dorsing long lapen ke revenue long mate Karbi Anglong Autonomous Council a secretary akehai mukul gatha lapen ke DFO akehai Jogonar Rompi lapen alang long nangetut Venjar Pencenglok lapen revenue long sitame ERO SK lapen mondol atuman lapen kapre garong pen nanga cetong dun gambura lapen sorgari gambura katolo ge atuman nangli tum ladak alo nangi pi atumi se alo nangi pi atumi ge 6 tarik lo pine 7 tarik lo CM sara long damlo jelipan CM sar phone anglo lo lordung arada tumba lo nangi pipan kosong lo i pangi i ku senana o salente mo 11 baji 10 baji ne office chamber along si chingbai pon ikdet chingbai pon der posat o pugali lo i la kado kave revenue secretary kan jenglo iaro lapu pholuni sarkul lapen dipu sarkul la phanta hang dara ini tum cingwai ra penan nita dopo itu ma government ke rada hang arza pon thiba government la penge rada hang ke pasung ya government kadi la sia tumi nangle tum lo nang pilo la pen loge lo enga hola so kacingwai amai long si siam sa nire tuma hukum nang kilo penap rong kalau mau ini dalam negeri lah nanti, dalam negeri tek. CM sara tumi meeting lo masih hukum nang pilo. Lapen ke ladak local MSC akehai moderam dekte EM Karbi Anglong Autonomous Council tat pini nang dun wek nangi apolo tebor pista Guwahati along Prime Minister ke wan a program doko masih holada non Prime Minister ke bangke boro akhai lapen Karbi akhai tumsi line up kori dunai rasa konsensi tin pensitame gari hum bang pliket traditional dress pen hoda line up kori dunai pumasi engke inura bangke atu gedo tum mate alam ke ajor gedo tum lasu line up abut nani chok cedena ya tena naku nangletum IM local MSC lo mate yem Karbi Anglong Autonomous Council hante Guwahati bang soda kakam dokwa masih dunang ko masih tum kali nilihin bensi lake opos lo nilihin bensi chine lo nitum na chikoi dundelo lake lake kecap tu nasi nili tumta labang cekloi dunte labang ke nona bangke ladak survey bom abut ke boy ladak pene pun pon tahai kodak pene pun pon tahai survey bom ene chu Bangladeshi atumhan ladak itum Karbi Anglong along lelong nang dothip latumhan plung nai kadok awe purenje nili tum dala puat to harap nasi gewang tenang ni teman ni eviction di masih ko ana area doma ko pima laban ki kuna bang do tahai laben ke bini
solar project atum a engineer pen chenglok katong be to anta jonang don late na borasa de apuni uthi dio yo lalo dei laganang dulu lapen ke niludum Karbianglong autonomous council pen abangke la solar project ki biya fan ke 20,000 bigha sekali suri inko ya bigha le nang hang kali suri thong ke ba bigha se nang hang suri thong ke a bigha se nang hang lapen abangke kecengsi abang bangke ladang gitu langkai jana long Bangladesi dan ke bang tumhan kiplu madim bangke ladang itu ahoy adu kido thipji kacerai thipji apan nelitum Karbianglong autonomous council hin pen nelitum masongya po asiem Dr. Tuliram Ronghang ja ponsi Ladakh के एयरपोर्ट की भी ये कॉन्सेप्ट ठीक लो देवाभिस्ता लद्दाख मारात लोंगरी लद्दाख ते बोखेर लापेन आधा का दिन बंके ला किसुन लापेन कारलुक अबांग आधा इंगलोंग दलों amasi langkai jana long bangke labangso airport bangke bibelo Kusi ho kangar bostian nak bangsi airport bang bidang pula ke ini tuman ekopai ke melu nang itu nggak tahu beban airport lo pula na laki terek no airport lo tangte mana bingha na ke nangi lana bingasi laki phone lana bingasi laki handphone debo bisa non solar project bangke suri thongkep labang so bigha nanti hang along bangke Ladakh yong si ini tumpun pen mungco mapan mate Bangladesi atomhan kiplu ngatim an yong si Ladakh 20,000 bigha dokok lu pulang dete Ladakh elong bet adim si 20,000 bigha banget solar project pan pipon ko yong si Ladakh yong si kom hek pulang dete along geprek si pipon Latu mana elong we natin si bisaya bingha nangi bali. Nota Lahorizan along si 10,000 bingha ke pipon. Ladakh yong si 20,000 bingha yong si. Ola ibikson natin yong si 20,000 bingha to bawat de Ladakh si pipon de to. Yong si 20,000 bingha yong si kom hek kolon de ko ana bingha ma kedo lapen kedo barim atum kado pa besu sepin pensi labangso a solar project abang kete ponpo airport puson de bisaya si longbet enpo ta solar abang ke bisaya bigale Ladakh e longbet ke en jigali la ho Ladakh yong se 10,000 badate 10,000 si enpo hoy na noy pura या जे 20,000 बीघा लगे এইটো নহয় ইয়াত যদি 20,000 बीघा কম হয় এই ফলে হলে হয় লালো আলাম নামকে লাসি নালি তো Ladakh atumi lo nangi pipen nile tum pini nangi tum along one feet lapen ke ajaha suppose non marat longri nangli tunge marat rongri wildlife area adungsi ke dulu mate ajar dote marat rongri along alosi rongra dulu pala marat rongri labangso wildlife Ladakh kapincong agos dame central government atunta amendment ke nang pincong chik Ladakh hearing hangi abatai hearing hangi nang lito hanang hangi nang lito man census nang every kadawe ka marat rongri gitu labangso marat rongri ke pamano kapincong ahot ke nang lito ta hearing ahot tulong panga beda polo awasi central government atunta oh kadawe arata la marat rongri ki biye pan roy lobon kumasi
nongge marat nongge arizat mande pola so lapen ke aja ka project jong si central government a project kono state government project kono made Karbi Anglong autonomous council a project pinoy men ke along the MDD pola da arab aptuma phan lale kuda long le ke ha hearing buga le government nang le tumhan kato ko be nang hangni batai isi gali batai ini gali batai kota nang le tumhan nang hangni jingwai rapsar bensi labang soadin bangke kato ko be si kame labang soadin bangke itu clear konti pincong konti lasi Lulun area bangke ladang nangli tumaphan kito parim 79 dan si kito pulo aprang kalitang samsing anse kalitang guzor terong labang so abut kan sedara rong meseng lo lapen ke lahai rong bari matumphan kito bari matumphan ladak abang mura dolo a komiti dolo asal lasi lada alang itum 60 ili tum panang kanggang no nang kan no lada ke di belo usi alang ni tum nang kanggang no pen nikal chorju binje bangke jong simu nang bide ulatan ke ili tum rat nang cesong te nang itum nang ngai oi ema lila si abisita ni de Pini aku laten to solar project one lo 20,000 bigas abis 10,000 bigas bichor lo la pide apilo pudi nitung dak arada tun aphan boring awasai lapan arada tun man nil man pon unjima lapen ili tum bubong lo lapu apa ठीक है आपको नील तुंगे लुबो अतुम नाली तुम 1000 बिघास माने एने तुम दा नील तुंगे रोंगरा तुमकी इंग्लो कच्चे जोंग चोरा तुम हालांकि नेरी पुआसों जी चिचे जोंग चोजी नील तुंगे पोटासा क्लेम लोंगले लापेन dak अमीदी पुनवा केचा पता पे तुमके लगे चे जोंग चोट पेंसी हावारदा चिपाचिंग चपंग ठेक चोट लापेन जोंग से लसो चे जोंग चोरा दिन लोंग आपको नाली तुम से ना कोन पिदे मोदे नी तुम आके गुपी लो दोलांगे Lasi, lasu alternatif pen kata autonomous council tuh gupi lagi tempat ikut. Aku pilih, langan apa pilih itu mau pen cetan bawa son, bangaki nanti padlock po, naon isi pen bumcai itu nanti padlock po. Lasu nanti padlock kata, aku isi eviction claim lo, tapi ni eviction claim yang kau ansih kicun namik lo. Ini tuh border protect pulang. Kilangan boleh lahori jalan lo, aprang ke Assam Rifle itu nggak benglong harus itu lo. Tapi ni kan Nagaland harus dokok. Hada Central itu lo, pilih itu pilih kacau rakam take. Pilih dak, itu pilih sewa pilih dak lah nanti dokok po. Mau pilih dak aku lampau lucok lo, naga harus pun pilih itu pilih claim poke. Mau suke, Dakar bige kibir cop, Dakar kiri demi kibir cop mati. Lasu arat dak nudung arat tuman along le kira picot kali lapen alternate awas saya awetik tak ni tum dak arat tumke long le kan pitek thebon kali naga arat tu long le nang ibede itu apa na phik ang ende long le pon kan bolan nali tum council pen ladak solar project alam puthak chingbai rongarat pen ko PPA puthak chingbai panasan pinidak tudung ahamaralong tebok terai arong sar mekar sarmar kadowe ni marli bomu martumpen chingbai adupon solam tebangan halo atumi CM saralong dak tudung arat pen namsi solar project alam the puthak waidak pen kacini jephan nongle tame konsi parloi ma wan se rong sor pene ke siksak dokong ma mai ka dok welam
CM sa long damlo masih lili tumufan ini nagarat temben solar project kibi la pente ro sorofan akisu kedu kawi lahailam thin alam cingai siba masih solar ke ahok lo solar biji bangke tak tingkan ini apa namanya tak langkai jana hawar Bangladeshi Muslim atum wang pen kang bengong lu kamsil alam tarje rong salam tarje pen nang itu pajo ini pen kang plung election lahai dulu si halason along li itu ndak tudung arat hawar takali forest takali raso revenue land si bordering area khitan do ahu si airport si bi pulo kan airport bangke dak bangke asako technical kisik sakdo si nonda bang solar project tu BDCL tu danghangno je non solar karbengno lo alang tu 30,000 bighas along le people thegima ola tu council ban suding dilo nasi council sor pulo dak longle khali gedo mo ajir giding hitame bang tumben patai ka ciplung wer unde dedi nasi rong group asor wan pasung sepin ben rong sora habar hapat alang tum cuklang judama hidi kumi muka hanguni pin pen dadak ahin along le itu caru saya along le labang so adim si epidesial teman kiponi pansi council sor kamathapon alang ladak non pun bomlang kipun hut rong arlu tahelat putupat tu tahai kipun hut nane pilar sum bolok polak tu tahai sudah lasolam thi bange rong sorta ningoi dia nang po ate aningkan sini dum langkai jan ngai vexone la buta army police ka sotwar sike ponno te kludung sor ban plung bon plung le si kludung sor ban thanga ke choklam jodam thanga ke siksak awidi lapen jong se pa siksak no kok poden ni dum chedon dile asi il tumda japek jahoy ajir ding klupen kluk thegi han pen karno thomas council tamna tame revenue kelong pon dia fan jong si lason rong sorpap pin mana project lipon pode ni dum chedon no pen holo taksi lason si don government atum direction dibom ore sapana son si direction pi pen revenue tu son si direction pi sabangke mang tu channel name waidat penthanon rong sorpan pasung kum pensi aso epidicial project bi bangke la bangke ahok kali la ke pasung bonte certain de rong sortum pen ke labang so project bang bilong lelo pusigipo la so pata pisi alang tu bilong le bang mane alang tu alang tolong le long bilong le ko alang tu malong le genti ka dei alang tu ma hawar alang tu ma hidi alang tu ma bari betung le genti ka dei mati alang tu mane than thai klurung puthai hoklo langkayan men klurung che demo khelo masi klurunga anat si alang tu matha pon thai lo ta la dake kali la klurung le bi kali alang tu klurung bilong le bolam mati klurung le bi kali la bang expose to na po nei ko sir dan de ethela joy pen se birta ke long teng brote labang so project ke bang lu pen penangan dum ale gen tum ta to la long le pota bang joy pen ke claim tum do la so pata pisi kama beluti utale pak faru ta me ali belu ate council order pg pode bifam nil dum se pasi ge nil dum se proof ge ni ho mane mondol long ero long enam let kethe ge paklang bukan li belu lagi ate council pen kai proof dotang te na halo potalo council oda ka hangi mati dei la bang thang mata nang pen pota ka we dolang genuine long le sarkari long le ben hai revenue long le pute rong sorban dum prabjin pen pota ki people ni panami tum council baching lai po pen people po ado we fanta rong wang si pota de rong da sa tu me bang alam alu che tok ti ja ti la sini tum ke kludung ara tum ke ning tang samse la pen alu che tok dut mati ke ni tum ke ning tang samse lo la pen ni dolong thip nang po la pen ke aku kludung pen ke solong le long ke ni tum kludung ara dolong le pati ni tum asu che song che pang tang la kroi me kroi tren te kludung so ke dolong dek nang po jong se
dolong le pulote ni tum ke kachi song lo angko la son pila nang ke etap tong ho pini ke ban tap ke long le alam thutlok ke ban ta long le la pen ke jong se long le lam pen ke ban thu tin kla so se chi song la ki pri po pila po ang so se ni tum ke pila ta ke het po an lo la son pulote ako long le na hing tap re le ko pila nang ki hin tabaret ke pilar sila thogu pipilo nang ke hing thong ke sartum pulo pini sartum pulo dolong po but alo che tokte ya ki dolong po ke ni tum ke ning ta sam se lo nali tum ko pi puthak la nali tum ning kang samse ke ni ning kang samse ke alo che tokang ke det po alo che jom se dolong po bote phanang pi bote alo donang ji asui hadak pen sar tum pen asui donang konsil pen pini alo donang alang bilong le lo pi alo frila po solar bank bilong lo po solar bank nang claim bom lang betin tu pridun bang po ang su song lang ni tu ke lurdung a pir the pen keda mas dam delo ako nang padam ji bote lurdung ara hanang pa chi dat ha ano te nang tu mi claim nang ning sampo ano te nang tu mi claim ning sampo lurdung ara ko an magaro arleng sop nang pa chi claim mo lagi te nang tu claim mo nang ning sampo la itum lurdung ara ki song lang la so solar po thopini ni long lek en bote itum apa mo sar tum po aprang ban ke nang tum aprang ben ta bote dolong le de jile aprang ben sina aprung jile aprang ben ke son se lang tum na aprung thek po along le do bela tum lang le lang khala sut ke son se na aprung thek po along le la sut ke nang lang le de lang ke do be punang lang le de ke aprang ke tumi dik het no ning kan si hini se nang lang se la tum long le do khali do punang lang se la so solar project ko nang ki ke la tum asin itung lurdung ara tum project hapan lang tum pulo la ke solar project adim o adim hok lonte la tum hapen da ke do ke jontu januar pe la pula che song pon bom pen ke non plung pe ji pula tum ning samji bhe siem ta akula son pulote kar bido an adim ki plung la moto jinghon tek the pulote kar bian jinghon tek the pulote plung la mo ko na ma karbi ke do an hane plung la mo ko lurdung hana lilo la ko nan ma karbi tum ke do adang tek plung la mo karbi jinghon he pulote chirai tek the siem ta chuning ri la pulo karbi han chirai tek the chelang tek the pulote karbi do an han ke plung la mo bhekson la mo chuning sita bhekson la ko konan ma karbi do an la ke bhekson la mo la turu angko CM tum hani CM thantani tum ke alang tumang lang jibon karbi hian chulaing bon CM hanta arleng hian le manang lang jibon puse ni tum la ana dienta do bom alang tumaling se alang proidon bom nte pini arni ke nti cholok lurdung ra han ke pasung ke tuklem thekang bi chodam thekang bi la son ma chingin so se ma la tum karbi tu sige long le jong se la so project solar project ko nang bek ji polote lurdung ra han pa chiklip tha ane nang chirai lu dolong le hok no nang pa chiklip tha lurdung ra tekle mang tum nang ning sampu do nang ning sampu nang tum ta ano te ni tum lurdung tum ta paklem nang pu nang pa chiklip tha lurdung ra tha la an thulo ka che song di akola support bang bom tin che song sop la pilaran ta hekam lap ko no ni pilaran ta hekam lap po ये मारो tolong lip lu te alu ke tok bek nang puti मानो ho tolong nang लागाइसे tolong bek nang puti alu ke tok nang আজি আমি সিহঁতৰ লগত আমি এক বিহাৰ কথা জানিব পাইছোঁ আমাক ইমান গুৰুত্বভাৱে আমাক কথাটো দি যোৱা নাই আৰু আমি 1982 চনৰ পৰা ইয়াত থাকা আৰু ইয়াত প্ৰায়ভাগে মানে এই মাটি পটা পোৱা হৈছে এই মাটি পটাও আজি কৈছে যে অবৈধ পটাটো একো কাম নাই কিয় সেইটো ক'ব লাগে চৰকাৰ হৈ পেলাই এই চৰকাৰ আমাক ক'ত খেদাব এই চৰকাৰক কোনে চৰকাৰ বনাইছে আমি পাব্লিকহে বনাইছে আমাক সিহঁতে কিয় এনেকুৱা কৰিব বিচাৰি আছে এই চ'লাৰ কোম্পানী আমাক নালাগে কিয় এই চ'লাৰ কোম্পানী ইয়াত আনি পেলাই আমাৰ ইমান ইয়াত এই হাজাৰ কিবা হাউচ হ'ব এইবিলাক মানুহ ক'ত যাব আৰু ক'ত জাগা দিব সিহঁতে আমাক জাগা লাগিলে সিহঁতে জাগা দিয়ক জাগা দি পেলাই আমাক মানে সেইটো জাগা এৰি দিয়ক বুলি ক'ব লাগে longle pota do mani na lito নকয় komalo pota nangi pige নকয় সিহঁতে আৰু komat lom pota nai pige ni বাউণ্ডাৰীটো সিহঁতে মানে এনেকুৱা কৈছে এইটোতো মানে আমি ছাৰ্ভেহে কৰিছে ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এই কিবা এই ফেন্সিংটো দিব লাগে নেকি আৰু পোষ্ট দিব লাগে নেকি আমি কি বৰ্ডাৰটো ৱাইল্ড বৰ্ডাৰ কিমান দূৰ আৰু ইফালে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কিমান দূৰ সেইটো আমি চব চিনি পায়
বনাব লাগে সিহঁতে এই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতহে বনাব লাগে ফালে বনাই আছে সেইটোতো আমাক খেদি বলেহে সিহঁতে মানে বনাই আছে আমি এইটো মানি নলয় আৰু যদি মানে সিহঁতে আমাক খেদক লাগিলে আমাক গুলি কৰি দিয়ক তথাপিও আমি মানে এই জাগাটো আমি এৰিবলৈ নহয় CM EM atum noita ami thanke angsong uthidun hekhe rata khi jode rata jakong jodet matike angsong uthidun hekhe kale jema tha no CM EM arleng the tumta arleng han jema tha pulote nangni tumjung jung ke thengpi angsong uthi ji ke bang rata tum nang rong tang matike nangli uthi hekhe aku nangli nang mek jang punya tora da tum hopini ke bang punang thur theti nangli tum ching thura the la se la son se non rada tum ta nangli hanang ki rung se nangli tum ang song la kang ni bin lo rat akhi rada ja kong chude se nangli tum ang song chilong pot la son nangli tum ta nang neng do pulote karbi ara hanang ka cherai nang sa sot lagi bang aso han chu plum tek the chu pudek the ku pilot leng hian chi hum lok abatai batai ason arleng hian chi hum lok ke la ke chok che ko ane nenge che thepen se CM EM aphanta nilu to minenge che thepen se la an ke chipa duk dun renti ko ane so bang so aprandam bangdam la an pulote aku non aku ki phur lang bote la daka do chipang tang hosi ki phur lang dak pen ki phur se nani bidam lang ke e dam lang ko na se la so ke reng ko la so thengpi dak e po e pe la so thengpi te reng ti ko hada ka te rek dam e reng ji phela so thengpi reng thek ji phe thidam thek ji phela so thengpi reng thek ma thek te rak tu thang thek thela se dak pani khurdung pan ke thurta thurte lo angkola so solara apot ke nang ke etap hop ke dak ke kroi lo la pen ke dolong po pini sar tum ki poteng pen dolong po te alu nang che togo eneng ahar non talang thara tum ang halang tum ke CMEM tum sob arleng the tum ke the ding tum ke achar do dam po ke khurdung ara Bongo Sena atum inut mithun da saphan arengahu ke paso Bongo Sena pu aprang karjulong mate APHLC atum ke pangdak ponbo mahut karjulong alam ongdong atum kaning je thap pusi matha bonta pini arnike idung erai sidu thukok sonsi thereponi phai truck surihini rankore ke thom utor borbil outpost ke parlo lakhahini jengjeng jaronia long kedamtang thereponi phai pho surihini rankore ke thom arni kangsam aporahut Bongo Sena atum Nimai Mazumdar lapen Bokul Das latumbang hini damsi inut abangphu mithun das aphan arengahu pasolo lapen apran endeji poanta kether ke hap lapen areng pasote kanglo la sofi utor borbil outpost along mithun das abang utor borbil thana along lam hoy mate FIR alo pidam pen nep ingnang ponlo la sila tumaphan arona tengpen ingsaivek nangji pusi kachuningri padopon bonta ningkang samse jok pherangke tumalong lam nang pale dunsi la tumaphan arona tengpen ingsaivek nangji pusi kachuningri padopon lapen non kebang jilang aporahut lason rong arada tumaphan pasiksak avidet nang popusi pherangke tumathingno ningjepon phuluni pen siba be tike news আপুনি বিডিবি মানুহ এইটো আইনটো আমি হাতত ল'ব নালাগে আমি থানাত যাই পেলাই এইটো আমি এজাহাত দিয়া এটা কি বিচাৰে কি ক'ব এতিয়াতো কেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায় বিচাৰে আমাৰতো এতিয়া চৰকাৰী গামবুঢ়া হিচাপত আৰু তেওঁ বিডিবি নায়ক আমিও চৰকাৰৰ মানুহে হয় এতিয়া আমাক প্ৰশাসনে দায়িত্ব দিয়ে গাঁৱত কিবা এটা হ'লে সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকা হ'লেতো আমি কেনেকৈ থাকিম ৰাইজে যা তা এনেকা বংগ সেনা বুলি আহি পেলাই এটেক কৰিব উৎপাত কৰিব যা তা বজাৰত বা গাঁৱৰ পৰা কেতিয়াবা এটেক কৰিব এইটোৱে আৰু মানে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ কিবা জড়িত বুলি গম পায় নেকি ইহঁতে বোলে নায়ক কিবা এনে মেম্বাৰশ্বিপত আছে বোলে ইহঁতে বংগ সেনাত আজিও দেখি পালো তাত থানাত গৈ পেলাই ইহঁতক মানে ড্ৰেছ লগাই আছে বংগ সেনাৰ ড্ৰেছ ID কাৰ্ড আছে ইহঁতক এইটোৱে আৰু ইতিমধ্যে পুলিচে আটক কৰিছে এতিয়া আটক কৰিছে যোৱাকালি ৰাতি আটক কৰিছে নেকি এইটোতো আমি গম নাপাওঁ আমি তাতে দেখিলো ৰাতিপুৱা মাতিছিলে তেতিয়া গৈ দেখিছো আৰু তাতে এতিয়া ঘটনাখনৰ লগত আপোনালোকে ন্যায় বিচাৰে উচিত ন্যায় বিচাৰে এইটো আইন প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেইটোৱে আমি মানে আইনৰ ওচৰত মানে এইটো সমজাই দিলো আৰু এজাহাৰ দিয়া হৈছে যিহেতু FIR দিয়া হৈছে প্ৰশাসনে যদি এওঁৰ পক্ষত বা কোনো ধৰণৰ একো একশ্যন নলয় কি কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতেতো কৈছে এতিয়া প্ৰশাসনে নহ'লে তেখেতে SP ওচৰলৈকে হ'লেও যাম বুলি কৈছে আৰু SP হ'লে আমিতো যাতে দ্বিতীয়বাৰ তেনেকুৱা ঘটনা দ্বিতীয়বাৰ তেনেকুৱা নহয় আমি ৰাইজে এইবিলাক কষ্ট নাপায় এইবিলাক আৰু বিচাৰিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ শুনক এদিনাখনতো 4 তাৰিখে আশী ছাৰেও মোক ফোন কৰিছিলে মানে মেঘনাথ দাসৰ ঘৰটো চিনি পায়নে নাই বুলি সুধিছিল মই চিনি পাওঁ আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই তেতিয়া আচ্ছা আপুনি ৰাস্তাটোলৈ থাকক আমি আহি আছোঁ এতিয়া মই ৰাস্তাত ৰখিছোঁ ঘৰটো দেখুৱাই আহিলোঁ মানে এই বংগ সেনা বুলি কিবা কিবি সোধ পোছ কৰিছে আৰু
ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে কাউণ্টাৰৰ ওপৰত সেইকাৰণে এনে ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ আহিছে আৰু বংগ সেনাৰ পৰা তাৰপিছত এইটো হ'ল একো নাই গুচি গ'লে ইহঁতে গুচি গ'লে আমিও ঘৰত আহিলোঁ তাৰ পিছদিনাখন যোৱাকালি আবেলি এনেকৈ ৰাতি 8টামান বজাত মই বজাৰতে আছিলোঁ তেতিয়া এই নিমাই মজুমদাৰ আৰু গোকুল দাসে মোক আহি সুধিলে এই মিথুনক দেখি পাইছে নেকি বুলি কৈছোঁ অঁ মিথুনটো বজাৰতে আছে কিবা কাম নেকি বুলি কৈছোঁ অঁ সি যোৱাকালি বোলে এনেকৈ গোকুল দাস আৰু কিবা মেঘনাকক পুলিচে উঠাই লৈ গ'ল বুলি সি কিবা প্ৰচাৰ কৰি আছে এনেকৈ কৰি পেলাই মাতিছে মিথুনক মই ফোন কৰি মাতিলোঁ যে অলপ কথা আছে বোলে আহক বুলি তাৰপিছত ওচৰত আহিছে তাৰপিছত ছাইডত লৈ গ'ল মিথুনক ছাইডত লৈ পেলাই অলপ কথা আছে বুলি লৈ পেলাই দুটামানে কথা সুধিছে বোলে তাক তই কিয় পুলিচ মাতিব লাগে বুলি এইটো সুধি পেলাই মানে এইটো বুকুত মাৰি দিছে বুকুত মাৰাটো মই দেখিছোঁ নিজে তাৰপিছত সি কথা ক'ব পৰা নাই চাৰ্জটো ল'ব পৰা নাই তাৰপিছত আমি সোনকালে দৌৰি আহি পেলাই সিহঁতক এৰি কৰিছে তাৰপিছত এইটোতো মাৰপিট কৰিব নালাগে বুঢ়া মানুহ আপুনি এইবিলাক হৈ পেলাই আলোচনা কৰিলে হৈ যায় পুলিচটো নাছিলে তেতিয়া পুলিচ কৈছোঁ মই লোৱা নাই লৰণদি থানাৰ আই চি ছাৰে মোক ফোন কৰিছে BDP হিচাপত মোক মাতি লৈছে সেইটোতো মই লোৱা নাই ৰাতিৰ ঘটনা আছিলে নহয় আবেলি 4টা বজাত ঘটনাটো হৈছে যোৱাকালি ৰাতি 8টা বজাত তেতিয়া মই কৈছোঁ মইতো লোৱা নাই মোক মাতিছে কাৰণ মই গৈছোঁ তেতিয়াই কৈছে কেলা তোমাক গুলি কৰি মাৰি দিম কোনে কৈছিলে এইটো নিমাই দাস আৰু নিমাই মজুমদাৰ আৰু গোকুল দাস আচ্ছা নিমাই মজুমদাৰৰ ঘৰটো 1 নং ৰেংলেং জাৰণি গোকুল দাসৰ নামটো 2 নং ৰেংলেং জাৰণি ইয়াৰ পিছত একজনে গুলাই মাৰি দিম কৈ একজনে হাতত মোক খাবলি ধৰিছে আৰু একজনে গুচাই মোক মানে বেজা ইয়াত পেটত মাৰি মই দলি পৰি আছোঁ তেতিয়া জয়ন্ত বৰাই মোক ধৰিছে মই আৰু সিহঁতৰ গাত হাত চাত উঠা নাই মোৰ উশাহ ল'ব পৰা নাই তাৰপিছত এইটোৱে কাহিনী তাৰপিছত মই এফআইআৰ লিখি বৰণি থানাত কালি ৰাতি মই 9টা বজাত দি আহিলোঁ এতিয়া আজি মাতিছে OC ছাৰে মই দেখিছোঁ সিহঁতক ধৰি লৈ একশ্যন লৈছে আপোনাক মাৰপিট কৰাৰ পিছত সেই দুজন ক'ত আছিলে পলাই গ'ল সিহঁতে আৰু তেওঁলোকে ৰাইজে ধৰিব বুলি কৈছে মই কৈছোঁ মাৰপিট হ'ব তেওঁলোকে বংগ সেনা বুলি কৈছে নেকি বংগ সেনা বংগ এইটো কি সেনা আমিও নাজানো গেৰুৱা কলাৰ লগাই মই আগত দেখা নাই এইটো অবৈধ বংগ সেনা হয় এইটো কোনো বঙালী জাতিৰ লগত টাচ নাই এইবিলাকত নিজে নিজে ক'ৰ পৰা বংগ সেনা আহিছে এইটোতো নাজানো চৰকাৰৰ ওপৰত দাবী হিমন্ত মামাৰ ওপৰত দাবী এইবিলাক উচিত শিক্ষা দিব লাগে কি সেনা ওলাইছে মই নাজানো এফআইআৰ দিছোঁ কালি ৰাতি কোনখন থানাত দিছিলে উত্তৰ বৰবিল আউটপোষ্টত আই চি ছাৰৰ হাতত দি আহিছোঁ এতিয়া আজি মাতি লৈছে মই দেখিছোঁ এফআইআৰ দিয়াৰ পিছত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে সিহঁতক 2জনক আটক কৰি থানাতে মই দেখিছোঁ এৰেষ্ট কৰিছে আচ্ছা এতিয়া মেডিকেল কৰি কি কৰিব আপুনি কেনেকুৱা হিচাপে ন্যায় বিচাৰে কি বিচাৰে এতিয়া আমি আৰক্ষী সন্ধাই দিলোঁ এতিয়া আইনমতেতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰক্ষী বিষয়াসকলে কি কৰে যি আইন লয় শাস্তি দিয়ে মই মানিম মানে এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি ভাবে নেকি আপোনাক মাৰ্ডাৰো হ'ব মই পিছত কেতিয়া আকৌ গুলাই দিব ঠিক নাই মোৰ ডেগাৰো মাৰি দিব পাৰে ঠিক নাই আৰু কি সংগঠন এইবিলাকতো মই নাজানো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি কৈছে আই চি ছাৰে এইটো একশ্যন ল'ব বুলি কৈছে আৰু সিহঁতক এৰেষ্ট কৰিছে মই নিজে চকুৰে দেখিলোঁ এতিয়া মেডিকেল কৰাই কৈছে জেলত পঠাব বুলি কৈছে এইটোৱে বক্তব্য